በዛሬ ቪዲዮአችን exactly how the markets trade each and every day. Much of the money that's made in trading is by being patient. Traders out there have unrealistic expectations. They think they're going to turn 100% a month. በታሪክ ውስጥ በጣም ስኬታማ ከሆኑ ትሬደሮች ማርኬቱ ላይ ረጅም ጊዜ በማሳለፍ ጥርሳቸውን የነቀሉ እናም እምብዛም በሶሻል ሚዲያ ላይ ማትመለከቷቸው ነገር ግን በትሬዲንግ ሚሊየንስ የሰሩ 5 ምርጥ ትሬደሮች ስለ ሳይኮሎጂ ሪስክ ማኔጅመንት እንዲሁም ወደ ትሬዲንግ ውስጥ ስንገባ ስለሚመጡብን ፈተናዎች የሰጡትን ምርጥ ኢንተርቪዎች የምንመለከት ይሆናል። በደንብ የምትማሩበት እንደሆነ አልጠራጠርም። ይበልጥ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አማርኛ ሰብታይትል ማዘጋጅቼላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳይረሳ። የመጀመሪያው ኢንተርቪዋችን የሚሆነው ከቻርሊ በርተን ጋር ነው። ያው ቻርሊ በርተንን ማታውቁት ካላችሁ ከ27 ዓመታት በላይ በፋይናንሻል ገበያ ልምድ ያለው እንግሊዛዊ ትሬደር ሲሆን በተለይም እንግዲህ በለንደን ፎሬክስ ስትሪት ለ5 ጊዜ ያልተሸነፈ የላይፍ ትሬድ አሸናፊ ነው። ሶስት አሁን ወደ ኢንተርቪው እንግባና ኢንተርቪውን ደግሞ ተከታትለን እንመለስ። Most people are undercapitalized. They're trading with a few £100 or £1,000 in an account. If you're trying to make even 10% or 5% a month on that, it's boring because it's such a small amount of cash. And for a lot of people, they are undercapitalized. It's amazing. Percentage terms, it's brilliant, exactly. And that's why they have to set more realistic expectations. Too many traders out there have unrealistic expectations. They think they're going to turn 100% a month in. I literally had someone email me just a month ago who had £10,000 in an account and he wanted to be making £10,000 a month as an income on that. It's just crazy. ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ያው ሁላችንም የምናውቀው ወደ ትሬዲንግ ስንገባ በጣም ትልልቅ የሆነ ኤክስፔክቴሽኖች ይዘን ነው የምንገባው። እሱን ነው እንግዲህ ባጭሩ ለማስረዳት የሞከረው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ቀጣዩ ኢንተርቪዋችን የሚሆነው ከአልብሮክስ ጋር ነው። ያው አልብሮክስ ደግሞ ከ30 ዓመታት በፊት ወደ ፉል ታይም ትሬደር የተሸጋገረ የቀድሞ የአይን ሐኪም ነው። ፕራይስ አክሽን ትሬዲንግ ውስጥ ባለው እውቀት በሰፊው ይታወቃል። እናም በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በርካታ አጠቃላይ መጽሐፎችን ማዘጋጀት ችሏል። እንደ ሪዲንግ ፕራይስ አክሽንስ ባር ባይ ባር፣ ሪዲንግ ፕራይስ አክሽንስ ትሬንድ፣ ትሬዲንግ ፕራይስ አክሽን፣ ትሬዲንግ ሬንጅ፣ ትሬዲንግ ፕራይስ አክሽንስ ሪቨርሳል በሚሉት መጽሐፎቹ ይታወቃል። ከነዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ብሮክስ ትሬዲንግ ኮርስ በፕራይስ አክሽን ቴክኒኮች ላይ ያተኮረ ሰፊ ፕሮግራሞችን ያቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ጀማሪ ትሬደሮች ማወቅ ያለባቸውን ነገሮች በአጭሩ ለማስቀመጥ ሞክሯል። እስቲ እሱን ተከታትለን ደግሞ እንመለስ። I think anyone starting trading is going to lose money for several years. You know, you're looking for a career that pays a lot of money. Everyone trading wants to make a lot of money. You're competing against extremely smart people, and it's essentially a zero-sum game. So you're trying to take money from really, really smart people who are trying to take money from you. And when you start out, they're going to win. You're going to lose money. But if you have the discipline and you're careful and you learn how to be objective and you try not to be greedy, use stops, use profit targets, I believe it's something that you can do. But I would start really small and I would be very humble and work very hard on discipline and expect to lose for several years. ከዚህ ቪዲዮ እንግዲህ እንደምንረዳው ሁላችንም ፎሬክስ ትሬዲንግ አሪፍ ገቢ የሚያስገኝ ስራ አድርገን ቀለል አድርገን ነው የምንገባው። ነገር ግን ማርኬቱ ላይ የሚጠብቁን የብዙ ዓመት ልምድ ያላቸው ወይም ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ዳስ ዋይ በዴሞ ትሬዲንግ ጀምራችሁ ፕሮግረሳችሁ አሪፍ ሲሆን ወደ ሪል አካውንት ነው የሚባለው። አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንገባለን። ሌላኛው ደግሞ ዶክተር ብሬት ስቲንበርገር ነው። ያው ዶክተር ብሬት ስቲንበርገር ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት እና ታዋቂ የትሬዲንግ አሰልጣኝ ሲሆን በርካታ ተቀባይነት ያላቸውን መጽሐፎች አዘጋጅቷል። ከነዚህም ውስጥ The Psychology of Trading, Enhancing Trading Performance, The Daily Trading Coach, Trading Psychology ይጠቀሳሉ። አሁን በዚህ ቪዲዮ ሁለት የተለያዩ ኢንተርቪዎችን እንመለከታለን የዶክተር ብሬት ስቲንበርገር። የመጀመሪያው ትሬደሮች የሚሰሩት ቋሚ የሆነ የሳይኮሎጂካል ስህተት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ሁለት የተለያዩ በትሬዲንግ የሚመጡ ነገሮችን ያወራል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። I would say 2 self-destructive behaviors come to mind immediately. The first I would call trading addiction. People can be addicted to trading just like they can be addicted to gambling, and for much of the same reason. Not everyone trades to make money. Some people are trading for thrills and excitement, and those people do get in their own way. So trading is really a business. People need to think about it as a business. It's not like going to Vegas and sort of,
betting the moon at the craps table. That's a very good point. And much of the money that's made in trading is by being patient and waiting for your edge, waiting for your opportunity. If you have the need for thrills, you won't have that patience. You won't wait for your opportunity and you get in your own way. የመጀመሪያው ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ያው እንደምናውቀው ትሬዲንግ እንደ አንድ ቢዝነስ ወይም እንደ ስራ ነው እንጂ እንደ ጌም ወይም ጋምብሊንግ የቁማር እንደምንለው የምናየው ነገር አይደለም። ያው እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንግባ። What are the situations that typically set you off? In trading, most of the problem behaviors are problems as the result of under control or over control. Under controlled behavior would be trading impulsively. I suddenly forget about my position limits and I'm trading much larger size than I should be. I'm suddenly not honoring my stops. I know I shouldn't be adding to a losing position, but I keep finding myself doing that. That's an under-controlled behavior. The opposite would be an over-controlled behavior. I'm so anxious I can't pull the trigger and make the trade. My system told me that I was supposed to go long in the morning, and I just sat there and watched the whole damn thing go up and up and up and up. That's an over-controlled behavior. ቀጣዩ ቪዲዮአችን የሚሆነው ደግሞ ከሊንዳ ብሬድፎርድ ራሽኬ ጋር ነው። ያው ሊንዳ ብሬድፎርድ ከ4 አስርት ዓመታት በላይ የሚዘልቅ ሙያ ያላት በጣም የተከበረች የኮሚዲቲ እና ፊቸር ትሬደር ናት። ቡክ ስትሪት ስማርት ሃይ ፕሮባቢሊቲ ሾርት ተርም ትሬዲንግ የሚል መጽሐፍ ከሎረንስ ጋር በመሆን እንደ ተርትል ሱፕ እና ሆሊ ግሬል ያሉ ስትራቴጂዎችን በማስተዋወቅ መጽሐፉን በጋራም መጻፍ ችለዋል። በዚህ ቪዲዮ ላይም ስለ ትሬዲንግ ዝግጅት የተወሰነ ነገር ያለችውን ተከታትለን እንመለስ። First off, during the trading day, the number one rule you have to keep in mind is the less amount of decisions that you can make during the trading day. In other words, the more things that you have thought out before that day opens, the better off you are. You don't want to be having to make multiple decisions during the trading day. So very first off the bat, you must have your unit size predetermined. Are you trading 5 lots? Are you trading 10 lots? Are you trading 2 contracts? So forth. I firmly believe in deciding on your unit size and keeping an even bet size, because I don't know in advance which the good trades are and which the bad trades are. And invariably, if I start doing a 2 lot where it's scariest, that'll be the winner. And if I do a 10 lot where it looks like it's a slam dunk, that's going to be the loser. የሊንዳን ቪዲዮ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው። ጀስት በሎት ሳይዝ ደረጃ ያስቀመጠችው እንጂ እንደ ሪስክ ማኔጅመንት አድርጋችሁ ተረዱት። ያው ተመሳሳይ ነገርም ስለሆነ በተጨማሪም ደግሞ ከትሬዲንግ ከመግባታችሁ በፊት ስላለ ፕሪፓሬሽን ለመግለጽ ሞክራለች። ሶ ወደ መጨረሻው ቪዲዮ እንግባ። በቪዲዮ መጨረሻ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ የሌሪ ሪቻርድ ዊሊያምስ ነው። ያው ሌሪ ሪቻርድ ዊሊያምስ ታዋቂ የአሜሪካ ደራሲ የስቶክ እና የኮሞዲቲ ትሬደር እና የቀድሞም የፖለቲካ እጩ ነው። በተለይም የሚታወቀው እንደ ዊሊያምስ ፐርሰንታር እና የአልቲሜት ኦሲክሌተር ያሉ ቴክኒካል ኢንዲኬተሮችን ፈጥሯል። እንዲሁም በ12 ወራት ውስጥ $10,000 ወደ 1.1 ሚሊዮን ዶላር በመቀየር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ወርልድ ካፕ ቻምፒዮንሺፕ ኦፍ ፊቸር ትሬዲንግን አሸንፏል። በርካታ መጽሐፎችን ስለ ትሬዲንግ መጻፍ ችሏል። በዚህ ቪዲዮ ላይም እንግዲህ ትሬድ ለመግባት አሪፍ የሆኑ ሰዓቶችን በዝርዝር ያስረዳል። ሶ ወደ ቪዲዮ እንግባ። Stock prices on a daily basis or commodity prices are U-shaped. What do I mean by that? Well, here's an example. In the morning in Los Angeles, there's a lot of traffic on the freeways or in any major city. Then in the afternoon, not much traffic. At the end of the day, there's a lot of traffic again. That's exactly how the markets trade each and every day. There's a lot of volatility early in the morning after a market opens, no volatility, and then at the end of the day, we pick up volatility again. So the best breakout trades, the best trend trades will come early in the morning and after that afternoon session is done. That's the sweet spot of the market. I mean, after all, as a short-term trader, you need big movement. And the best time for the large movement to occur is right when the markets open and again, shortly before they close. It's U-shaped. Trade these parts of the U, not this part. You become a better day trader. የሌሪ ዊሊያምስን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይመስላል ዩ-ሼፕ ብሎ ያስቀመጠው በተለምዶ ማርኬት ሜከር ሞዴል ብለን የምንጠራው ነው። ለንደን ሴሽን ላይ ጠዋት አሪፍ የሆነ እንቅስቃሴ ኖሯል ማርኬቱ። ከዛ ኒውዮርክ ላንች ታይም ላይ ደግሞ የተወሰነ ኮንሶሊዴሽን ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ኒውዮርክ ኤም ሴሽን ሲጀምር ደግሞ ተመልሶ አሪፍ የሆነ እንቅስቃሴ ይይዛል ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ የማርኬት እይታውን ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ነገረን። ቪዲዮቹ እንግዲህ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው
ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ይመቻችሁ። ፒስ አውት።